Inshuti bakunzi b'ibiganiro imirimbanyi muhima ndabashuhuje ngira nti Imana ni nyambere muri byose. Nkabanejejwe no kubagezaho muri kano kanya itangazo ryashyizwe ahagaragara na nyakubahwa Reverend Christine Koremani, umuyobozi wa MRD, asaba akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi gufatira ibihano by'ubukungu, diplomasi ndetse n'igisirikare leta y'u Rwanda kubera ubwicanyi irimo gukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Iryo tangazo rero rikaba ritangira rigira riti ku kanama gashinzwe amahoro n'umutekano ka Loni, United Nations Headquarters 405 East 42nd Street, New York, NY 10017 USA. Iri tangazo rero rikaba ryarasohotse kuri Werurwe 15 2025. Impamvu gufatira byihutirwa ibihano abayobozi b'u Rwanda mu rwego rw'ubukungu, politike na gisirikare biturutse ku guhungabanya umutekano n'ubusugire bwa Republique Democratique ya Congo ndetse no gushyigikira umutwe w'iterabwoba w'inyeshyamba wa M23. Banyakubahwa muhagarariye umuryango mpuzamahanga, uyu munsi mbandikiye byihutirwa mu izina rya za miliyoni z'abenegihugu b'abakongo ndetse n'u Rwanda bari mu buzima bw'akababaro karengeje imivugire batewe n'ingabo za RDF M23 z'inyeshyamba, umutwe ukomeze kuyogoza akarere. Amarorerwa akomeje gukorerwa muri Republique Democratique ya Congo si uguhonya uburenganzira bwa muntu gusa, ahubwo no guhungabanya ubusugire bwa Republique Democratique ya Congo, bikaba no guhonyora amategeko mpuzamahanga ndetse bikaba no guhitana ubuzima bw'abantu benshi. Ibyo bikorwa kinyamaswa bikorwa biyobowe na Generali Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bwe. Ibyo turi kubona muri Republique Democratique ya Congo muri ibi bihe ntitwavuga ko aribwo bikiba, ahubwo n'uruhererekane rw'ubugizi bwa nabi, guhungabanya ubusugire no kwiba umutungo kamere wa Republique Democratique ya Congo byatangiye kwa 23 Ukwakira 1996 ubwo ingabo z'u Rwanda ziyobowe na Generali Paul Kabarebe, Generali James Kabarebe na Generali Kayumba Nyamwasa bagabaga ibitero mu gihugu cya Republique Democratique ya Congo. Nk'uko raporo yiswe Mapping Report yakozwe mu bushishozi n'impuguke za Loni yo mu 2003, ibyo bitero byahitanye abakongomani basaga miliyoni 6 ndetse n'impunzi z'abanyarwanda. Kuri ubu harabarwa miliyoni 20 bamaze guhitanwa muri ino ntambara Paul Kagame arimo asoza mu karere ku mugaragaro n'amahanga abireba akicecekera. Abagore barenga miliyoni 4 basamajwe ku ngufu, abana batagira umubare bahasize ubuzima. Impuguke zakoze iyo raporo zivuga ko byemejwe n'inzego zibifitiye ububasha nk'uko byakozwe mu Rwanda no muri Yugoslavia. Ubwicanyi raporo igaragaza bwakwitwa genocide yakorewe ubwoko bw'abahutu bo muri Republique Democratique ya Congo ndetse n'abahutu b'impunzi z'abanyarwanda. Nubwo aya mahano yose yagaragajwe, umuryango mpuzamahanga ntiwigeze ubiryoza Paul Kagame ndetse n'ubutegetsi bwe. Uko kutagira igikorwa byatumye Paul Kagame na n'ubu agikora ibyo bikorwa, kuko nta wigeze abimubaza cyangwa ngo abimuhanire, kandi ibi akaba abikorera mu karere kacu ndetse no ku isi yose. Twibutse ko inzego z'iperereza za Canada zaburiye abanyarwanda bahatuye ku inzego z'ubutasi za Kagame zishaka kubagirira nabi. Mu Bubiligi, umunyamakuru Judy Reva yaburiwe ko inzego z'ubutasi z'u Rwanda zishaka kumuvutsa ubuzima nk'ibyakorewe Jamal Khashoggi, umunyamakuru utarumvikanaga na leta ya Saudi Arabia wiciwe mu gihugu cya Turukiya mu 2018. Ibi bikorwa byavuzwe henshi ku mugabane w'Uburaya, w'Afrika ndetse na Australia. Mu minsi ya vuba aho byavuzwe muri Amerika, aho abakozi ba ambasade y'u Rwanda i Washington binjiye mu kiganiro cya Zoom ya Université kugira ngo batate umwana wa Paul Rusesabagina, uyu uvugwa muri filime ya Hotel Rwanda.
ingero ni nyinshi cyane z'abamaze guhitanwa n'inzego z'ubutasi bw'u Rwanda. Twavuga nka Karegeya Patrick wiciwe muri Afurika y'Epfo, Setsendashonga na Lizenet Honeste biciwe Nairobi muri Kenya n'abandi benshi. Kuba rero leta y'u Rwanda rukomeje gufata umugongo umutwe w'iterabwoba wa M23 bituruka rwose mu kuri uku kudahana abagizi ba nabi. Ubutegetsi bw'u Rwanda bukomeje guhungabanya umutekano muri Repubulika Demokaratike ya Kongo bakoresha imfashanyo bahabwa n'amahanga bakaziguramo intwaro bifashisha kwica abaturage b'inzirakarengane ba Kongo. Aha ntitwibagiwe kandi ubwicanyi n'iyicarubozo bikomeza gukorerwa mu gihugu imbere bikozwe na leta ndetse bikanakorerwa abatutsi babeshya ko baje kurengera, aho itsinda rya Killing Machine ryibasira cyane abacikacumu nyuma barangiza bagahindukira abagizi ba nabi nabo bakicwa bagamije kuyobya uburari, ariko byarangije kujya ahagaragara ndetse na ba nyir'ugukora ayo marorerwa nabo barazwi. Urugero rwibukwa ni benshi, ni urupfu rw'umunyamuziki Kizito Mihigo rwababaje abanyarwanda benshi. Ibi bikorwa na leta y'u Rwanda bihungabanya uburenganzira bwa muntu ndetse bigahonyora amategeko mpuzamahanga. Twebwe muvoma ya MRD, muvoma ya rubanda, mu izina ry'imiryango ya za miliyoni zishwe ndetse no mu izina rya muvoma ya demokarasi tuyoboye, twamaganye ayo marorerwa kandi turasaba ibi bikurikira. Icyambere, gufatira ibihano mu buryo bwihutirwa. Turasaba ibihano mu rwego rw'ubukungu, politike n'igisirikare bifatirwa ubutegetsi bw'u Rwanda bihereye kuri Jenerali Paul Kagame bitewe no gushyigikira no kurema umutwe w'iterabwoba M23 no guhungabanya igihugu cya Kongo. Icya kabiri, turasaba guhagarika imfashanyo mu bukungu mu rwego rwa gisirikare. Nta mfashanyo n'imwe yakoherezwa mu Rwanda uretse yo mu rwego rwo gutabara ikiremwa muntu kiri mu kaga. Ubutegetsi bwa Kigali bwakoresheje imfashanyo buhabwa mu bikorwa bya gisirikare bihungabanya Repubulika Demokaratike ya Kongo. Icya gatatu, turasaba ubutabera. Turamagarira imiryango mpuzamahanga gushyiraho urukiko rwihariye rukurikirana amahano yakozwe n'ingabo z'u Rwanda muri Repubulika Demokaratike ya Kongo nk'uko bisabwa muri raporo ya mapping report. Icya kane, turasaba ko inzirakarengane z'abasivile zatabarwa. Mu maguru mashya turasaba ko hashyirwaho ingamba zo kurinda abasivile ba Repubulika Demokaratike ya Kongo, by'umwihariko impunzi n'abaturage b'abahutu bahora bahigwa n'inyeshyamba za RDF M23 ndetse bakaba batagira kirengera isaha ya none. Icya gatanu, turasaba guha akato ibikorwa byose bya leta y'u Rwanda. Turamagarira guha akato umushinga w'u Rwanda wiswe Visit Rwanda, ukaba ushorwamo amafaranga ava mu maraso y'abaturage ba Kongo, kutitabira inama n'amahugurwa mpuzamahanga bitegurwa na leta y'u Rwanda kugeza igihe ubutegetsi bw'u Rwanda buzashyigikira inzira y'amahoro nyayo n'ubutabera kandi bugahagarika guhungabanya ubusugire bw'ibindi bihugu. Birageze ko umuryango mpuzamahanga ugira icyo ukora gifatika. Muhagarariye uburenganzira bwa muntu n'ubutabera kuri bose, ntabwo rero mwakomeza gufunga amaso mu gihe abaturage ba leta ya Kongo n'impunzi z'abanyarwanda barimo kubabazwa, bicwa kandi baburagizwa. Turabasaba gufata icyemezo cyihutirwa mugahagarika Paul Kagame n'abambari be bakabazwa kandi bakaryozwa ibyaha n'amahano bakoze.